Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir Waliullah Berkah Maulah wal Karamah Syekh Abdul Qadir Jailani Putra Abi Soleh Jangki Putra Abdullah Putra Yahya Putra Muhammad Putra Daud Putra Musa Asani Putra Abdullah Asani Putra Musa Al-Juni Putra Abdullah Al-Mahdi Putra Hasan Al-Musana Putra Sayyidina Hasan Cucu Kanjeng Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Putra Sayyidina Ali bersama Sayyidah Fatimah binti Kanjeng Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Qadir Kutub Rabbani wal Ghawsul Samadani Qadasallahu syirahu nurani La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir Waliullah Berkah Maulah wal Karamah Syekh Abdul Qadir Jailani Putra Abi Soleh Jangki Putra Abdullah Putra Yahya Putra Muhammad Putra Daud Putra Musa Asani Putra Abdullah Asani Putra Musa Al-Juni Putra Abdullah Al-Mahdi Putra Hasan Al-Musana Putra Sayyidina Hasan Cucu Kanjeng Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Putra Sayyidina Ali bersama Sayyidah Fatimah binti Kanjeng Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Qadir Kutub Rabbani wal Ghawsul Samadani Qadasallahu syirahu nurani La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir Waliullah Berkah Maulah wal Karamah Syekh Abdul Qadir Jailani Putra Abi Soleh Jangki Putra Abdullah Putra Yahya Putra Muhammad Putra Daud
putra Musa Asani, putra Abdullah Asani, putra Musa Al-Juni, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musana, putra Sayyidina Hasan, cucu kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidina Ali bersama Sayyidah Fatimah binti kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Qadir Kutub Rabbani wal Ghawsul Samadani, qadasallahu syirahu nurani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Abdul Qadir Waliullah, berkah maulah wal karamah, Syekh Abdul Qadir Jailani, putra Abi Soleh Jangki, putra Abdullah, putra Yahya, putra Muhammad, putra Daud, putra Musa Asani, putra Abdullah Asani, putra Musa Al-Juni, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musana, putra Sayyidina Hasan, cucu kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidina Ali bersama Sayyidah Fatimah binti kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Qadir Kutub Rabbani wal Ghawsul Samadani, qadasallahu syirahu nurani.